امام علی خود جرادی بید گوت همی هوارت پیغمبری صلاة و سلامت خود سر پیغمبری بن و رادی بونا خود سر صحابت بید گوتی او همی هوارت منن ما گوتی بو ما بحث هوارت پیغمبری بکن قال سلوني بسيار المن بكن كاد بونجو بحثي كيش صحابي بكن قلنا حدثنا عن أبي بكر ما قلت بوما بحثي أبو بكر بكن إمام علي خدي جرادي بتقول أو ظلامك بو مروبك بو خدي أفنا ويدانا سر قلتنا الصديق سر زمان جبريل عليه السلام وزمان محمد يعني جبريل بوم پیغمبری نازل کردی صلی الله علیه و سلم و او خلیفه پیغمبری بو پیغمبری راضی بو که او سرکش ما بکد بو دین خوده پیش نبیجیل برکا مسلمان کرد حیات پیغمبری دا شینا پیغمبری و ام راضی بونجی سرکش ما جی بکد بو دنیا ما